Okay. Whamaro da bine whangamari kun ke mau ke whahaki I whipotano ak po o whawhawhonga koe amna ke fili e whahe kolomotua ko nau whawhawhonga ki Falealea I tau kone ua kahoko mai. Ko tokata Netatua tohe mape ko Siaosi Pohiva e ko tō matau. Mahalo te rau kamata ki pe, haku ki whehu ia aku ki aingi o tanga o whawhawhanga. Pai au toki hoko atu ka haa peha ngā whehi koe te mau whio mai. Mahalo te ura ki pe whehu I pe tatau beka ki mau whata wasika te ange whakamare ka Neta. Ko ki wheilo pe au ke koe haa hoi mea o ku tumu I ho whakaamu. Kapau te hoko hai o ta Falealea, haa mea o ke whakaamu ke hanga o whakahe aipe te ke lava, whakaamu ke fakahoko, roto I ho I Falealea. Mala pita pes pakokore ke uhu whanga ngai whakatapon kotoa pe ka lava ke kawa te whini moto ane tālanga ai whini. Lahi ngai mea ia pesu nau tu tatau e tumutumu. Kai ke pehe ia taha pe ngai mea ko tu e tumutumu. Ko tumutumu ka te au ke fakahoko a ngaue Falealea o whakatatau ke lao. Pea moe Konisitutone. Pea ko honoa ke fakalelei'i ai ngaahi tutuni ngaue ai pureanga ke fakahoko e nau ngaue. Aia koe ngahi ngaue Fonua ia, Pa ugarewa ai ngaahi Fiema'u vivili ia e vahenga konatapu laki ai koe te nau fili au ki Falealea o ko lele mo ia ke teke I Falealea. Hangi koe ako, koe mo uilelei, whakasisi e Faito'o konatapu, mohono ngaue aki o ngaue kovi aki o Kava malohi, pea mo hono tokanga ikuna a ngaue iki, me pesete o valonoa a ngai family o konatapu laki, na mo ui me whanki business iki, tatau pe kakai whewhine, tau tupu, pea mo kakai tangata, hoi tangata, ma hoi whawhine, pea a kaua te whoki ai wahela lahi o konatapu laki, hala lave, tongata e apa, sopu mo isleri mo konga kolomotua o Fiema'u ke fakalelei'i ai hono tonga ngai kina o hano mo tafia. Sas? Malo pes pia kukorken ke u whakapaten ke kaunga kantiteiti Netatua pea ke awat mua e whakapapa ke tahotoa pe u mea mai I o pe panong mai le tio. Ki mua pe utari e whehu I pesi o kou whiawhia o pito I whangamari koe ni. Koe tahai ni ha whangamari pe koe tahai ni e ngahi whatongia maho inga I he ngahi puri anga whakatemo kālati. Ke hau e kau kantiteiti o talatala noa pe mo whehu ia e kakai. It's democratization. Pe kou whiawhia he whangamari koe ni pe mahalo pe ko ha presidents ke ngaue aki e kapau e kau kantiteiti kotoa pe. Ke nau mai whakataha pe a whehu. Pe ko whiawhia lahi I he tarelele e Neta ka umā e glota ke maa mai o kau I he press conference ko ni pe mo ka whaiangong. Kai ke whoki mai ki ho whehu I ko haa mea ko mahu inga I ai ke whakahoko. Was mahino pe whakapesi ko se pāsi lao ia ki he pachetia ko ku oske ta fo e si ke te lava whahangau ki ai ko me mau inga pe ke whai kono follow up pe kono mui o ku fakahoko ai ngahi mea ko tōna e pasi e lau ke pacheti o whakatatau ke Fiema'u e pacheti pa ka ha whainga maari ke whakahoko haku whakaamu pesi o kotui ko ngahi issue whakasosiare ekonomika kotoa o tau whihanga hangai mo ia. Pehe ke ngahi whatongia ke langa whaka-ekonomika, po whakalelei whaka-ekonomika, mo whakalelei whaka-sosiare. Koe hiku pe ia, pe koe mui vai ia. Te utokanga lahi, ke whai e Faito'o I he matawai.
He ko ia u tafe mea ngahi lerei, ko ia u Faito'o mea e ngahi ala ana tamaki. Pa ko fakalelei'i ko e ku o whakaamu ke u whai pesi. Ke u tokanga ke whakakakato, ai fo i democratization process ko ini. Ku os fotu e pati o kau ki ani. Ke lawa whakakakato ia, ke mahino ku whakawai whewheka, mo pau, kai lava, ke tafe ngahi lerei ki ngahi whai. O kou tui ki he, ke tahia e ngahi principles, pe ko ngahi te whito i Kaveinga o e pāti te mokalati e kakai, ko equity, pe ko vahe tāu. Mea pango pe ko whakapofonga i a kolomotua. Ka e fu unfair au pito ki utokanga taha ki o kuwahenga, kairi ake toi ngai Fonua. After all, I'm a Tongan. Pea te huinga e ko pehe e koe, te wala ke uho, he ko mea mau inasta tau katoa ai. Kau kai ke mama o ai e pesi ai tokanga ki hoku wahenga, mana ngahi te whito i Fiema'u. Malo o pito. Malo o pito e tali e mea. Mahare tau ki i tuwangi atu, kwa hea taha utaha ne whihui. Malo au pito e pesi ai whainga malie ko ni, pa ko whetu ai whainga malie ko ni, ki he kōsiri o koe a ngahi miitia tonga, i he whainga malie ko ni o kunauhanga o mai kau whai o ngongo, ke fakahoko hapolo kalama, pe a mo e hongo whakafofonga fili sii tonga tapu oluaki, ai ko Netatua pe mo Siaosi. Ko ki whehu i pe, o ki ai haa mo lave, i he kou lave i whoki, i he tauni, i he tau wholofola koe e tamatu ina, lave ai ki he mau inga koe mea whaka ekonomika e Fonua. Koe kukole ke mo articulate mai mua, pe ku iai haa mo ilo, pe ko haa mo lave ki he ngahi economic needs, pe ko ngahi Fiema'u whaka ekonomika e Fonua. Kapau ka haa mo lave ki iai, pa mo articulate mai iai, pe koe wape, o ku iai nai haa mo tau kei, pe ko haa mo experience ke meet, pe ke whawhetau laki a ngahi Fiema'u wha ekonomika ko ia, kore pe ke matari mai ai. I he tawha ke tā. Ko isi su uha mahino mai he taimini ko inflation, wala ko pese te fitu. O kauia he maalu ngā. Pea koe, o kune ue sia, he ku holo morea e purchasing power, pe ko iwi whakatau e kakai. I he taimita tau pesi. Koe minimum wage a tonga ni, o kua upea ke pangaua mo se niti, koe ki fulawe i pau ki ai. Ka koe kau ngaue o ke pangaua mo se niti he hoa. Koe whehu i, ulawa he ki mea ko ia, o nau mau e nau purchasing power, ke hiki koe ne reite ai koloa. Koe trade, o fulahi tau whakafalala a tau tolu ki he imports. O neonga o kasi mai whika ku ngari positive e tau trade balance, kakapati tau to e tau tolu e toko ni. To'o pia moe remittances pe koe lipaanga maha tau kāinga. Ka tau sio pe ke foi trade figures. Oku wheto aki au pito, whakawha au pito ia. Oku sisi e tau ki koloa tau tolu hua tū kai lahe fu koloa ia ku humai. I kai ke ngatai, koe ki oku tau whakawhalala he whanki he very narrow e tau range. Me me tau whakawhalala pe tau primary products. Sisi e tau secondary, he ke tau tertiary. Ka kumahu ingai he tau maa e tau potential ke fakalelei'i e tau tertiary sector. Tau te whito ki he tourism. I kai ke ngatai, o kaua tongani he Fonua i loa o maalonga i he technology, i he IT, e peko ICT. Ka taha ia fui area e taha o ku lava ke booster growth a tongani. Ko employment issues, o kulawa i ke tau hanga o address ni tau sio ki Australia, pa mo Nusila ke seasonal workers, mawhenga malie ke o ki ai, ka koe issue whakasosiare ea ku hoko ai. Totoni ke tau hanga o sio nge ka whainga trade-off, pe whainga palanisi, o mahu inga nge tau Fiema'u ko ia, pe tau sio ke tau mea whakasosiare, no mahu inga. Ka kui ai e palani, koe whehu i, o kui ai, ai ngahi issues, whakaekonomika, pe aku totonu ke address. Ka koe ni, koe mea whakaekonomika, mo mea whakasosiare, o ku pure ia, e mea whakapolitikare. Koe tau pehepe, ke tau langa whakaekonomika, pe mateu whakasosiare, ko pau ke tau focus, i hono empower whakapolitikare kakai. Give them a chance ke nau kau hono area,
ai umea whaka ekonomika. Ai o koe. Whalealea koe tanga mea whaka ekonomika. Ta tau pe mea whaka sosiale. Whakavete ia, me mawhai whaka politikare. Malawa. Malawa pita kau taria te whihui koe ni, keu kau te tālanga. Ula konga whuke whihui se tita ka alphabet ko kei ma'u pe, peo ka haku ilo ke ngahi economic mea whaka-ekonomika Fonua, ia o ke lave iki ai, peo asia i he ngahi palani whalakalaka kawatoa ai Fonua, peo ilo Britania ko Strategic Development Plan. Peo ki ai whuke tau whapaanga kawatoa pe, o ki ai hono statement, hono budget statement, peo prioritize le vai pure anga, ene ngaue whaka-ekonomika lava whai, i tau whapaanga ko ia, aia ko siulai ki he sune o tau ko toa pe. Ko lave i ko ke pure anga na hanga o prioritize ano tokanga ikina o yako lai tape ulanga fa ekonomika alu ki hako pe mo ui pe mo ngahi sektor ngaue pe mo tau dai ko hi ke ngahi langa falaka ko ai pure anga. Ko ngalahi foki ko lave pekia ko ngalahi o plan whaka ekonomika e pure anga o ovake e peseti e ononoa o whakapaanga mai ia e he ngaahi kautaha mo ngahi Fonua o kunau hoa langa whakalaka pe mo ki Fonuani o whakapaanga mai mi ai. O guai foki ai lave o pehe o tau tuunga whaka ekonomika lelei i he taimini ka o guai e ngahi uhinga ia o pehe ai o lahi e tau paanga i he reserve bank. Aia koe anga koe ilo koe ako e whina motu ani o tuai hono ngaue pe ko hono fakahoko o ngaahi development project o mai he donor pe mo ngaahi Fonua koe o kutau hoa langa whakalaka. Ko me ai taha ko ngaua o whihui o eke mai pe o kuiai ha aku tau kei ngaue ke utokoni ke langa whaka ekonomika o Fonua. Ia o kuiai hok tau kei ngaue ta whaaki koe o palani ma ta whaaki koe whau o strategic plan o kulahi au pito ai whanki i Fonua e Pasifiki na utokoni ke whau na ngai palani whaka ekonomika. Koe tau mua koe kau ka hou ki Falealea i he tau e ua koe ni te uhanga o whakapapau i o kuikai ke to hiki noa ia e tau tuku hau ka kuiai e uhinga o kuhike e tuku hau pe kono ta awhi au pito ai hiki ai tuku hau ka vahe lelei ange ke tau sio ange pe kuhai whakapeseti o alu ke ngai service kehe ai pure anga i he tau tuku hau. Koe konga whaka ekonomika taha o Falealea i au pito ai langa whaka ekonomika mo langa whaka teknikare pe mo langa whaka sosiare o Fonua. He iai ngahi ngaue o tau mahalo tau sio peke ta whaka ekonomika ka go ikai ke tau whakatoka ngai ai ngahi mole whaka sosiare whakapaanga o kukawai ai ngahi ngaue koe ni. Hange koe ni koe lave koe ke kau tori o kunau mea to tori foi akau i Australia mo New Zealand koe ngahi sosiare palparema whaka sosiare koe mo whakalu kufua whakafonua he koe ngahi ngaue whaka ekonomika e tau bea mo tuha ki tongani katoa o kapau e palani i fakalelei'i mo fakahoko fakalelei'i mahalo se tita ko lave atia ke o whihui malo da hopat ko ki i kodete me te mo e ke whihui ai mo ke fosi ho i whihui ui ke fai mo fono tali he ko fai pa whihui se foi feito em econômica, coisa muito e pegou econômica, coisa foi bem, se a economic needs, economic needs. Ka kuna tari whaka logo fua mai ke nā wai aki he mea. Mas que fosse isso que fai uma fua tali a dupa tau no ba. O que foi este? Foi tau lá que inflation. O qualquer fu mai vai ter inflation da bem vai cato manioke. Kan manioke na panganima. Tani mia ko o se obage pau me wanoi. Rau lau o wanga fefe wanga inflation o si e tonga manioke lo tonga ia o pala pe manioke ut. Na pau pe se tau mai tau ngoi ko toa. Ko
Ko ki to si pe pala na mani ke uta ua na ngaue. Oku demand driven for ki price inflation ni. Ko ki whainga ko oku nau tō mani o ke, wai mo fu ko ngala hi o ke nau tō mani o ke nau tō. Ko nau tō ko nau hanga ko fusi mau inga mani o ke ki olunga. Ko tau si o pehe ke via falai te mo to na ki. Tau pehe tau tole pong o ku lahi mea kai ko tu mai. Au ke via fi ku osi. Tau tō lahi pe fu kau ta ngaue. Ko ai pe mo ka kai no foi uta ko ai pe ke nau ngau ki nau tō lui. Hono whawhufua ka tatongi ha whahinga ngaue pehe. Oku ko ha ai me ana tupu ki loto he tangata ma fivili. Mama whange palau he taimini. Pea oku kono taimi koe mahalo koe ki toe mani o ke he me ko hili mahalo toi lahiange u eka pa toi lahiange taimi oku Fiema'u koe ki ai toi kawa tu ngaahi me ai o te tupu koe ki loto o ke ia me taimi koe me ko hili he. Ai ku kau ai koe anga marketi ka koe hanga koe ha whainga ngaue ma whainga iwi i paanga mo mea ngaue o tuku he tangata ngaue ki loto ke ma'u ai foha koe ne mani o ke o kau mo ia ko hono whakamatalai hono whakapaanga o tuku ai fo i paanga i whiha te ai he kai te ai pe kita ha te mani o ke paanga ni maka hiri koe ko te mea koe ne tuku ki loto na au vai paanga ni maka ai ko te whinga ke whakafoki mai e te more ko hono ke tuku ki loto na mea koe Mo te arfu mo palau yo. Koe. Bensini mga ne koe. Kage tahokat. Yo ko kole peke hufanga toi pehe whatapu koe ne kamata ake po kalamani. Ko ku whehui peke he loua pe o ngō kandidati Falealea ma tongatapu uluaki. Ko tala noa koe ni ke hiki te tongi koloa ka taki pe Netatua ka ma Siaosi. Uke ai tuku hau o ku to'o me he ngahi koloa kalakalasma koe kalase koloa nima ko mai tongani. Kawai koloa langa, koe nau wako, koe nau spoti, koe koloa pehe koe mea tokoni mo ilelei. Hangi waka, o ku talwen hono hili whaki mai ai whaituku ke to'o ai tuku hau me ngai koloa ko hono humai ki tongani. Maha koe tau ene whiha me iai, o ku te kei ke lava fakahoko ai ngaue ko ia. Ka koe ku o atu pe au ia, o kapau pe ko hai pe ia maua hu ki Falealea. Koe haha fo tuu whakakaukau ka whaunga ke au sia he koe whatongia whokia a ki nao tolu koe ni he pot ngaue lei pā ke toka ngā ia ta whaki ko ia. Whamatala koku mai me pot ngā lei pā o ku toko si e kau ngaue pēo. Kia te au whawhoi tuitui ku hange pēo ki hawhi fusiaki pēo koe ki whatoa ngai. Ka ko taimini koe pe ke tau whatonga tau ia hali liu i he totongi o ngai koloa koe. Nau wako, nau langa, nau spot. I hene humai koe ke maketi tongani. Ka koku wakai pe koe haha mo ko ha mo whakakaukau, ka mea ton ke whai, ke solova, ke tau lava o sia fwoi, tau mo a tukhau ko ia, hono tō. Mahalo, o koe pe whaki ngai policy a potu ngaue, ke tāna ki koe tukhau, koe ngai koloe, o ki wave ki ai tukhau, hange koe ngai koloa ngaue, koe langa, koe ako, ka koe mea eni, koe tukhau ko tō pe u tāna ki koe, ka pate mo sia ke pachete Fonua, o whakawhalala ka tō pe tukhau. Pea pa te tau hanga o holo ke tuku hau, o koe wheitu te tau kumi pia me ai. Ko osi to'o ia. Ko ia. Ko ia. Oh, okay. O kai ke tau sio tato ka whai ke kehe. Koe palpare mai hano fakahoko. Ai tu uni kapau, os tu uni he lao ke to'o tuku hau. Koe palpare mai e waa ta whaaki kou nau hanga o fakahoko ngāu. Koe ia ke whakapapau i oku fakahoko. Kapau ku to'o. Koe ia. Ha koe ke maketi, o tom ke maa ke holo hono totong. Kau ke pehe hange ko tau wakai ka he taimini. Totong ke hoi kau mea o follow up e ko wheko he fui processi o kai ke ngāue. Peka pau kai ke to'o tu te ia mahana ka ngai business, ngai whare koloa. Pea whakahoko ai lao. Along the process, ka pau kai ke ngaue, o tau ngina hanga whaka, o tai kai ki palpare mai. O whaingo fuako na mui pe fui processi ko whewhei tu kai ki whakahoko ai fui ngaue, pe whai ano Faito'o ai.
O koe tute, o ke uhinga automatically pe e maa-maange ai koloa i he ene tuku mai ko he whare koloa ke mea te kau fakatau ke a fakatau. Ko lahinga uhinga i ke te hawha hoa ke ai. Na hu mai koloa koe ni i he taimi kehe. Aia koe tute e kehe ai pe. Aia o ke totone ke tau hanga pe o pehe. Kone to'o pe tute ton ke tau maa-maange. O ke ngahi uhinga ia na ako ia o totongi tatau ai pepe toi ki mama whange ai ngai koloa e nea o mai koe ki ngai whare koloa. Ko mea koe taha koe o totongi koe ke whakatoka ngai na ke os lave mai pe koe ia ke tali ho whiui o ke kia ha mawhai whiunga uhinga ia toko lahi o kau ngaue ke na mui e ai koloa me i wafu ko o si tute, pe o kuta e tute, pe a whakamahino e taimi koe o kuhanga he tauhi koloa o ai kia ene paanga totongi, pe a mumui ia o iai a whesio whaki, ai o mui i mai a koia. Ai a koe taria koe ki ai, pe ka harewa mea aku e whai ki Falealea. He hakulele at ki Falealea no fili au e konatapu luaki. O don koe tahania o ngahi mea, he o ku tokanga mai foki e familia koe o ku masive siva ange au pito, koe nau ngahi langa whare. Ke oa e tuku hau ia, pe kuhanga he pure anga ia o totongi e fui tuku hau koe. Ai koe na ke lave ki ai, koe taimi a wha, o ke ai e whahinga tuku hau ia o ku to'o, koe hui koe taimi a wha, koe taimi e nia ke toi langa hake ake ai Fonua. Ka kulahe ngai mea ia o ke fu ilo ia, pe kamata pe ngata a whe, o ke hoka tu pe ai, na e hange kon koe a wha kon ko kita e tau ko osi, na osi e taimi a koe o whangofua mai pure anga ke hu me ngai koloa langa o to klaunga kakaia to mai na ngai kontenan to ki mua ko sta off tai mi tai tu te ka ki lave pe ke me ta hange ko lau ko ke to ko ni tau pa anga levi ke sipoti pe o kai fu ke fu mahino ai na ke fa sipoti ke to pe ai pa anga ko ta haya ngai ngaue to ton ke o teu o ko pore ke fakatoka ngai e taimi koe e fili e tonga tapu laki a wavalua ka wike ka haupe ke o Siaosi nga lahe au pito angai tutuni e pure anga o kunau fokotu e tutuni pe koe pure anga pe o kunau toe mau i ngai tutuni koia ai ko tahaya o ngaahi pole o tau te fito o lave koe ke he tau fakatau aki hu mai e koloa ko tau ki Fonua Malo bet i hawa tu ki fehui koe ni ia moa fakatoa spe Siaosi mo Netatua ko fehui au no pe ko frambe ko motari no pe ke mai no fua ko fehui be aku ia o ko mo pehe ko taha vi sone mo tau mo e pure anga moto a ko pure lelei o ko mo pehe na ia usia e pure anga ko na to osi ai tau mo ngaue ko ia ke ha ki tu ai pure lelei pe kai ko tarika aku ko fenga pe e tapinga ke no ikai na ikai ko hano hia ko peha ikai ko hi ko siot ke ngahiola koe o pulelelei na whakahama he puri anga ko si na kai ko haola ia o malie pe ko haola o ku Fiema'u ki ai akakai pe ko haola o kune alanga hake ai ma'uluta mo o Fonua ai ko pehe ai ko Kaveinga ko takilelei na au fia na kai ke fu mahino pea ko ngahiola ko na ha mai o mai e ngahi fua na e mahi mo longoa mo fema mahi aki ai Fonua malo tapinga ko na tula fa tanga tai ki tau fai hala ula ge folfola tau afingo fo ge kovi pe ka ki tau fa te tau fakafalealea ge poto tangata mo ne tau ge tata ki Fonua o ku mahu inga ke faunga ke ne lava ta ofi ai afe ka kai kau taki ke kovi ko uhinga ko ki asimai e pure rerei he kui kai tonu e faunga ke ne hanga malu ho tau ape tau vai fakatangata ko uhinga ya ko faamuai ke fakatonu e faunga kai lava ke asimai pure rerei he tau natula ke afi ke hala malo
mea te fito te motokanga ke lava whakapapau a ngaahi whaunga ngaue, whaunga puleanga, whaunga pulelelei, ke muimu ia la mo tutun ngaue. Ua pe ki ai ka takpe pesi ka hua pe mo whihui ko eni. Ko e mau luta e Fonua pe mo me lino a tongani o makatunga pe ho tau kakai. O ko tuga taimini o tau whepakpaki pe a kakai ko uhika ngahi tui wha politikare. Ka o ku kai ke lava e ha whafofonga ha ana ka kai ko ia pe ko ha taki i he kau mui ko ia. Ke lava o lea i pe lava whai ha mea. Ko ha mea ka whaingofua e te ha o lea i a whainga mea koe ke te lava kita o mpule i e te kau mui. Ke me lino pa mo whai taha tau ngaue. Tau wheke aki, wheke i kei. Whe mo i kina lewa kau se aina no tā naki ai tupu wha ekonomika e Fonua. Ko ku ki o atu pe ka ataki wha mole mole. Pe lava o tāli mai koe haha mea ke whai, o ka pau ko o kau mui ia, o ka haha mea whai ke melino ai pia whasisi e longo a, i ngai mea pehe, ko tui koe poupou pe moe ke whaunga pulelelei, moe whaunga pulelelei o hapule anga, haha mea ke Falealea. Kau ka mata atua au peko hae mea e whai ke whakasisi i ai e tau longo a ke whakamahino i ai koe pulelelei o ku ikai koe whakaaringa lelei. Whailea ke kehe ua pulelelei o ku ikai koe whakaaringa lelei. Koe hae mea e whai ke whakasisi i ai e tau longo a. O ku koe tau mua e whini motu ana ki Falealea. Ke tau matu aki ngaue Faito'o mo ofa pea ke tau langa Fonua. Ke te au koe whaunga o tau ki Fonuani ko oskakato ia. Koe tau ene te au whawha e tau Konisitutone. Nai whakatau ata ina iai e topo uluaki ki taua me nofo hopo ate. Tutu uni ke tuwha e kere ania koe o ta e maari e ai i he taimini. O kui ai e ngahi me aia o tonu ke fakalelei'i i he whaunga. O kui ai ngahi tutulu o tonu ke mono. Kau koe ke uhinga ia ke holoki hota whaunga. Koe ngaahi whakakaukau o mai muri, koe theory, koe ta bene hiva, ko ta tesi ai, e anga koe e tau mui whapolitikare mai. Kana atau nofo melino mo malu he ta Konisitutone ta ueni e te au whawha. Koe hae mea te uwhai kau mui. Koe mea koe te uwhai kau mui i he eku tā si pinga. Koe taki lelei e koe taimea koe kai ke tau wha tala noa ai ke tā si pinga ai taki lelei. Mo wha atu ulu tui o kore hatokoni me o tua mafi. Ka koe ola koe ngahi fua koe o taki lelei. Ka fua mai o kukovi e mahi ai e Fonua, molongoa ai e Fonua. Aia, koe ngahi mea e koe o kou pehe koe hae mea o te whai, koe tā si pinga lelei nofo i he lao wha a kole tokoni. Ke toko taha o ona e Faito'o ke ne tokoni ke hala o toko taha i Falealea pia mo i kabineti. E mataua e ko ki whihui ulu aki ke te maua whataroa pe. Excuse me. Ko e whihui ulu aki o ki ai whakao mo whakatou mandate o kuma hu mo ia ki he kakai koe no tonga tapu uluaki. Koe ku whihui ai e whihui uluaki. Koe mandate ko ia he ku tuu a Netatua i he tawhaaki ko ia pe kaunga ngaue pe moe pāti ai kakai. Koe ku whihui ai ne osi ai ha o whemahino aki pe moe kakai o tonga tapu uluaki lave i mo mandate. Ko Siaosi, ko mandate o koe tuu whakataha moe pāti whakatemo kalati ai o tumotuanga o wha. Nai whakatemo kalati pe nai fau ho mandate i he process whakatemo kalati ai ni koe o ke hu aki ki he tonga tapu uluaki. Whehu i lewa honoua ke mo tali uluaki ai koe whehu uluaki. Whehu i honoua. O ku mo fakahoko ai talatala noa ta mo vāhenga i he tala noa i he ngaahi mau anga Kava i he letio, i he televisione, i he ngahi hao whanga pe ki whakalaka haka Netatua ki o longa kau mo ki hiko veve mga himi ako ia iai. Whakamalo atai ngahi ngawe ko ia. Koe whehui. Ka osiang e whiri koe ni pe e lava toko taha pe whoke e lava ki loto. E kei hoko atu ai ngawe koe ni umololotonga whakahoko he campaigni. Pe osi pe koe campaigni pe koe osia ai talatala noa pe moho mo vāhenga. O a o ke whangaki i mea koe ni o kumo whakahoko he lolotonga campaigni Netatua. Malo, se tita kautari atu.
Ko ha ek mandate o ko lele mo ki Falealea. Ko mandate o ko lele mo ki Falealea ai ko o mai he kakai o konatapu uluaki ai ko te nau Fiema'u ko ngaahi te Faito'o Fiema'u ke fakalelei'i ngaue kehe ho ke nau Fiema'u vivili ko ek mandate. Ko te whaile whapalangi foki ai taungai akika ko mandate ka kono uhinga ko hae uho o Kaveinga whapolitikare o atu he kakaigo nau fili koe ke lele mo ki Falealea. Ai ko whaahinga ki ai. Ko hono ua, ko ngaahi mandate, ko ngaahi uho koe ni mo whingai Fiema'u vivili, a konatapu uluaki o nau mai o mai ke lele mo ki Falealea, ko hono uhinga ia o ko loto ai ke ngaue pe mo puri anga koe ni. Ko puri anga koe ni ko uhi ke fakahoko e nau honho. E nau Fiema'u, ai uho e nau Fiema'u, I he tau e ua koe ni. He kei ke lava ia ke fakahoko, ka pau te alo o tu I loto me he ongo pāti. Ka ke te uwhia lava at whakseti, ta koe ngaue whakapāti ia, koe ka ngaue whakalao ia. Ai Fonua he kei ke lao ia, kei ke kau ia I he lao e Fonua ki Falealea. Ka pahange koe ni te whakatātātu. O kei ke uhinga eku whia ngaue aku ia mo puri anga o taimini, pena ko oswarea pe ka nau tolu ke mau ngaue mo fine motan ke nau tari mo fine motan hena tu tau ataina pe awe ko hui ko sio koe ke ngai me ko toton ke lava ko I he Faito'o e ua koe ni ki konatapu uluaki ka o I kai ke uhinga ia ke te whakapāti ko uhi kai ai ha whakotu ia me ta whaake taha o te sio at o lelei whakaloko fua ko mata vai ia o ngaue whakapāti o I kai ke ai ha pāti kai ke ai hano ngaahi lao tu uni ko e tau nofo pe e whakapāti ka ke tau sio ke lelei whakaloko fua ai ko whatata ko te whokwe mo ke whatata ka ia ha whehu I lelei me ta whaake a patoa pea whai ki ai e ku whakatotolo o ilo ko lelei ta whakaloko fua e whakaini te pou ki ai pea te hanga o malanga I atu ke pāti kone e kakai o ku lelei ai whakotu ai ta whaako e patoa ka ia ha whakotu ai ta whaake pāti e kakai o I kai ke sai I he whakakaukau mo mea I foki konatapu uluaki hange ko whehu I ko setita o kai ke gulere aki Falealea ko gulere atu ko whakapāti ko gulere atu ko uhi ko koe tangata pe mo fine fili ka pau e a whehu I pāti a kakai ha whahenga Kaveinga ngaue pāti a kakai o kai ke sai o ilo o kai ke sai whakaloko fua te oange hoku wa tau kei whakangaue mo poto I whakangaue o talange ke pāti o kai ke sai ko uhinga ko e taha ua tolu ko mea en ke sai ai whani mano. Aia ko whahinga ngaue Falealea e koe o tau kei nofo pe moia koe lao ia ke tau o mai a ngahi atamai lelei koto ngahi loto lelei koto ngahi ofa kotoa pe o ngaue e tatau e pe o kuke hou eiki pe o kuke pāti ei pe o kuke pāti si o whai ake ngaue koe ni koe taha ia o ngahi tau mua o kou whi alu ai ki Falealea ke fakahoko pehe a ngaue koe konga koe hono wā Malala tu mua pe ko mandate na ake tala noa he ko ke whakapipiki whakoe ke pāti a kakai ko mandate na ake tala noa uluaki ki ai mo kakai o kolomotua mahinga konatapu uluaki pe kai pekia ma pena kai te ke whakatoka ngai na aku whakahatu ko e mandate ko aku pe ko e uho e Kaveinga ko lele mo ki loto ko e Kaveinga ia o mai he kakai o konatapu uluaki ke alo moia pe pau ke tala noa au ki ai pau ke whanongo ki ai ko te taha ia o whakafofonga lelei pau ke tuku hi whano te ringa pe mohono kita pe mohono fuu igo ko kita ka te whanonge ka iyo ko mandate ko ena mai kakai ko konga e ua ko ho whehu I se tita whamore toi whakahoko mange ko ngā hono ua ho whehu I. Aia whako e tala noa ko mo whakahoko mo tongatapu uluaki e taimini ko whehu I pe e osi koe ni ai campaign koe ni e toi hoko atu ai hiko veve e toi hoko atu e tala noa e toi hoko atu ai maukama pe ngata pe ia I e campaign koe ni. Malau pito se tita whehu I whakafo ofa koe ni. Oku I lo ia I se tita
o ku ikai te ke fu mea I le lei ai pui tu a fine motu ani. Na ngāwe whapure anga I he valungu fulutupu kua na kamata hiko veve I tongani. Ai au koe kua mea fo o ai hiko veve ia. Pea he whanonga, lahe au pito pe e ngahi ngaue aku ngahi kulupu kehe o au mai ke hiko veve, o au mai ke taimini. Ngaue he hono tāpuni o ringa anga veve o popua, ngaue hono whakahava o ringa anga veve ki tapuhia ko fine motu ani na I loto ai I he tohi mo kumi anga he tokon ke ngai ngaue koni. Aia ko tari mahino koe kia se tita, ia e hokat pehi ko veve ia, he ko mea ia o ko manako ai au, ke maa ai kolo atonga tapu uluaki, pe ko mea ia o ku nofo aki ai whanki kulupu, ko atonga tapu uluaki kakau ke kakai fefine, ke maa ai kolo. Aia ko tau mua aia o ku hoko taki ma tau mua o mo uilelei. E hoko at pe ai ilo Kava, se tita ko fine motu a fefine au, ko hoku hoa o ku nefai e ilo Kava, o ke wha tu kefo ko mautol ko na mawa ko fisi, maulela ki fisi o mausio o ku ilo Kava kakai fefine. Ka aku ikai ke ilo Kava o ku e fai be e hoko at be ai ilo Kava e taim o Fiema'u ai e ku hiku mau inga ia au pito au ia hiki to tupu o ku na wange ke mau api o fai e nau ilo Kava ai ko me ia ko ia o ku hoko at be ko wi ko tau mo aku ia ke ngaue mai to tupu ko ngaue ko o ku fai se tita fa mole o ke tau mo api ia ke fili talu be foki mai ki tongani mo fai ngaue ko hange ko po ako mo tonta pulo aki pe hoko at pe ia e ko mau inga ia te ke ako malo ki mua pautari ho fehu I se tita ko fe foki mai ko mau inga e ke tari fehu ina o sa me fe ka o ki pe mo e pule rei na lave pi kai ane nai sai ka to no o asi ko to no ia tangata and we are bound to make mistakes me tu I pe au ki lalo o Fiema'u ai system ke ne malo e tau tono no ko hange ko whamatala ane nai. Pau ke asi pe palo pare maia. Ko palo pare mai he system o ka ne lava malo e tau tono no. Whatata aken. O ko la o wai la o fa o kovi ko la ko la o mahu inga ki au la fa molare. Ko la o ia o tonu ta. Ka ka ke whakatatau ke la ko he la Fonua. Fenga e tau la ke whakatatau ke la fa molare. Ka tari ho fe u ke ka kato ko palo pare ban asi mai o kai ke lava he tau sistemi o fakalelei'i ko report ke o ta ni nima na famole ke la miliona te fa ngaue ki ai ko commission he tu I ko report ke asika ko ta wene more than 5 years na commission mo he tu I la miliona moia o te ke fa ngaue ki ai ko ta ngahi no ko ki sia ina o kai ke lava mau no mui tatau pe pule anga kosi mo pule anga kon kimu atu mo pule anga na to kosi ko ngahi tono no ko ya ko tono no tonus na loto na to ke o mai na ka me ke na hanga fai hono assess mo me pehe pa process ya ko ya ki lolo o ko fa amau ke te ke fakalelei'i ngau ko ya ko no wa na whakafoke ua noa miliona hei osi tau whakapanga koen e toko osi. Ko ikai ke lava whakaaonga. Ko tono no e pure anga. Ko hau ke lava whakaaonga I. Ko konga lahi ai ko osi whakatatolo kia o ilo. Ko ngahi position ko ngahi lakanga ia ngā whapure anga. O kai ke hano. Kai ke man. Kai ke hataha ia ai. Ka osi ave ke hano wahenga o na ia. Ko hano hinga o ke tau pehe ngahi lakanga ko ia. Ko tono no ia. Pau lahi pia ngai tō no te lava pōtari kai. Ka te lava whai ngaue o fakalelei'i ngau ngai tō no goia ka pati whainga malie ki huki Falealea. Malo tō sas, neta koe ki whiu ipe, ikai, kata koe ki whiu ipe ko koreka ki tali mai, ko tu, iyo, ka pati ki hokat pehe whiu koe ki tali mai ki. Me puri anga ke puri anga utau ngaue mo ya he o ilo ile lei pe puri anga ngahi condition ai ngo panke ko ni ka ko ta o ne fia o kai pe ke foto ai lao to tonu ko ke fai aki ko ni ai ngaue o kai ke fili mana ko ngo panke ya so ni believe me
he ko lave I pa kuia he tau kei I he ngaue koe ni. O kuna o mai pe ai ngaahi condition pe tuwaki kaua tongani he tohi ki ai kaua mo taha pe e fia tohi ki ai. Pe to o lewa mea e lelei taha kene whai ai ngaue. Ai am halo o ko whakorwa marumat na koe taha ia angai mea o lahi ai e tau longo a. Koe kai ke tau mui ai process ai ngaahi whaunga fika ulaki fika ua fika tol o iai peha no ngai fonga ngaue ai ko taha ia ngai mea o ko faka amua wia ke fai moa o ke ahua valu o novema ka avea e tonga tapu ulaki ki loto ka uhanga faka ngata mea ko ni ke tuku ai whemamahi aki ka tokanga a whiwhine mo tangata ngai whapure anga ki hono fakalere o ngaue. Pito whaasire Neta e sas o mai fo me te to ha o ya ko me te pia na ha mo tara I ki fili ko ia ikai e soni o ke liu ek mandate ia he ko tala noa ko e he wafe tafitu ke hungi ai mo wafe tahiva mo tauni ke tu maupe o ko lele ki loto pe mo e ke tau langa Fonua ka tau nofo I he lao mo Konisitutone ko ene afio mo hou e ki pe mo kakai mo ngahi loto fakalistiane o kau ke tongani ko e fo I tuunga ni o faya ala ka falaka ke uni fakatahama e tolu ko ni o faya ala ka fala pe lava pe e soni ko palo mesat ka ko e lava ia o ku ikai ko veteki ke tuku hifo ka ko e fakalelei'i ka te kita ngaue fakata ki fehu I pe ko sino pure ko ia I he fonuani o ku fa ko ne afio ko Falealea ko pure anga mo whakamau anga. E lama ke mo whakaha mai ko ha no mahu inga ke tu ma vahe pe ngai sino ko ni o oa e wheho pokaki he sea kare kehe. Sasi te kamata to mahala beta whehu I via la whehu I mahu inga ni he wala whehu I koe ni ke whaunga. Ki o tau whaunga. Ko ene awhio pe mo ne whatatoko ni ko pure anga ai ko kapinetia Falealea mo e whamau anga. Ke whini motu ani o hu e kakai ki loto e ngahi konga kotoa ko ni. Whatatoko ni o se kakai ai. Ko kapineti pule I katoa he kakai. Falealea o kuiai e whafufonga kakai tolahan kakai I kau no pere. Pea mo whamau anga ko kakai mo nau tau kei o whili na tol ke whamau anga. Okay, ai konga ia nima a fin motoan o kawata. Neongo o hue kakai ngai foi fa ko ni na ke lave me kai pe moe kakai o Fonua fakaloku fua. Mahu inga e nau taki taha nofo I hono fatongia he koe lao ia pe moe Konisitutone ia. Ke ue hange ko lao o feo aka ke se kare. Ka ko mea koe taha ko mahu inga ia ai. Onga mo a te tauhanga o kamatai ha whaahinga founga ke pule whakatiki tato ai, haki I toko si. Pe koha whalukunga kakai. I o tau Fonuani. Ko me mahu ingai a whakapalang a separation of power. Ke taha nofo hono fatongia. Oskia velenga. Faito'o o whai hano ngai fatongia ko ia. Kau gai kongai e taha na lave ki ai. Ki pepa kon o ko lele holo mo I kakai o tala noa. Pe mo tonga tapu uluaki. Ko taimi ko I ke lelei whakaluku fua. O ko wha amau ke tuku hifo ai ngahi vahe kotoa ka nau whisio whaki o tala noa I. Ai lelei whakaluku fua taki I Fonua. Ko ene kamata pe whiho pokaki sia kare. O mahu inga o pito independent, ne? Tua tau ataina fui kupu e wha. He ko taimi pe o kulawa ai o whiho pokaki holo. Pule whakatemo ka alatia. Ka e makatuunga e nau tau ataina me he tonu ai whaunga. Kapau nau tau ataina nau tolu kau whehala ki holo e whaunga ia. E kei hoko pena tula whakatiki tatoi. O mahu inga au pito ke whakam define honau e nau separation. Pea toki hoko rewa practice e for separation. O koe ke mahu inga i ke nau. Koe ke Fiema'u i ke nau whihopoka ki holo. Mana ngai tatafatongia. Pepe koto e lakanga tensenyare no komisiona polisi. E ke tawataina kapau e Motu watu meha sino tongolahi mukau tapia ko pule ana ko ni. Eta wataina atensinyare no komisiona polisi
tali ke puotu ke pule anga ko ini pe te nau fili mai a e nau kakai ki ongolakanga mahu inga ko ini. Ai ave ke kakai ke o mai na ngai fakakau. Pena ke tali he kakai, o ke tali he kakai. He ko uhi he lava pe ke tau fili e tau tolha atenseniare pe moha famau polisi o ku os bias pe ia ki ata faketa. Ai kona lave ko ki ai ko tau hanga ne tau tolo fakava va te matapa ko ke fakatiki tato haki kulupi to si yo tau Fonua. Ko me ke ta ko fe lave tau o fili atu e viola. Ko fakalangi mo mafai ko ngo foi me ai au nao fakata ma pe. He ke te lava ki tato e mafai ka ke no fe fakalangi he ikai. E mui e mafai fakalangi e fitu o ki ai e mafai. Ai o ko na lave ki ai ko o mai ngai fakakau ngai theory fakamuri o te ke te si o tau pehe ko tau wako tau poto ko tau o mai a liberal idea o tau versus a demokalati whakaongongo ke mea o Falealea whakaotua. Ko ngahi mea e goe o ko pehe o ke lelei pe o tau whaunga tau tori. He ke tau toi foki tau tori ki mui ke senturi ko o kuiai pe ngahi mea ia ke fakalelei'i. E viola. O gai penga me ai falealea. Ka o ke tuku hifo ho tau fale tau ke holofa ke tau to kamata fo. Ko ha me ai ke tau tatau ko to mo mamani. O tau unique. Na tuku tau to kilang. Viola ki taria to fi. Ka ia pure anga he na fakakau me kakai. Ko pure anga ia ku kovi. O ku oho ai pure anga mau tui ko ki ai ke fakahoko. Ke mu a mau pe Fiema'u ai kakai. Pia mau tuu whakataha mo i kakai o aluha ke whakataha. Koe ke mau tuu i o lunga hamu hake ki nau tolu. O mau ilalo teke hake ki nau tolu. Nai tāna ke he tari ui ane nai. Kapau fili me fitu kehe a attensioniare. Tau kai ke mu ai kakai. Pia kapau oku fili atu e kapau ke o pehe ke fili atu he kakai. Pia ko fili he kabineti ala kanga ko ia. Pia tukuangi ke kakai ke nau fili. Pakapau rewa ku hala Faito'o a pure anga. Ko kakai ke nau hanga tuku kitua. Sai. Kono mau en kapau ke fili e kakai. Ko paies ko ne lave ke ai ko paies ki hai. E independent ko hai who defines independent? Ko hai ku ne define independent. Pa ko hai independent ki hai. Ko mea ko te tau fitaulak pe tatolmu. Ka ko mea ko ulere taha. Ko kakai ke accountable ko ki ai. Uhi he ka ha me e palpalema pai tau peku pai se to ta ko ia. Ko kakai ku na ma fai ke na hanga remove ia. Ko kakato ia accountability. Malo. Kita le no pe he. Ko ne fili ko he ne afio me fa ta ko ni ko whakapalanisia ho tau fale. Ke palanisa tau fale. Ko lau ko ke taliui ke kakai, ko tahaya o ngai foi theory o mai. He ko ne afia o ne fafofunga e kakai. Ko kau no pele o ne fafofunga e kakai. Ko loto e to la hina tutuki ha tau eiki. O ko iai ai faka ngata. O mea ko toape. O maho inga kakai he ko fini mo tua. Pe ako tau kafei ai kakai. Ka ko ikai ke te alu kita ia o fakalaka me he mea koe te tau lelei ai mo tau mau lotai. Koe ia panaki ai fola ku pehe. Ofa ke o tua ake ko toholo tomu lau malie mo atamai. Pake ofa ke o kaunga apio ta tau mo ofa ke a koe. Pe te tau fehui, ko hai o tua ke tau ofa ke a ko tau kotoa. Ko tari ke a ko nakasisu. Fai ke tahu si ia koe, ko fai ke te au. Malo apito neta kataki peko he whampeke to foki he ko ki Feho'i ko ka uhi ko fine ko ke ko hunga ko vahatai meno ko tonga fakahoko homo campaign ki se ko ne tonga tapu fika oloaki ki ta no me mo he ngahi fafi atungia ko uhi ko fine ko I he anga ko ni vahatai mi ko na ho campaign peko ho vei pa ko ni ki pa ko hangahi me au ni whakawhainga malie I he uhinga ko fine ko patatau pepa mo fetatau ki a Siaosi. Malo pito ko
Peset foke ko osmau mai ai ngahi whakamaapo ai office kon ko e fili, pa peset ni maua ai kakai le sita ko kakai fifini ke nau fili me konatapu loake. Ko fakafaleatu ngaai, ke fakafaleatu ngaai eku campaigni i anga ko usio at ko ako fili motoane. Ko me pe kon ko okutoe ke mea i he kakai fifine o konatapu loaki, tatapu me kakai tangata ke nau falala mai katea. Ko hiko fo'o ko mata fo'o le o fo'o i mala politikale i konatapu loaki. Hangi pe o mo ilo. Ko fo i fakafaleatu ngaai pe ke nau falala mai mo nau sio ki ngahiola o ngaue mo hafo he. Ka ko me ko ke pehe na aku hanga ta fakafaleatu ngaai e campaigni ko hiko fine moto fifine ikai o ke ai ha me pe ka ko fa amange a wia na ia ki tai miloloa ke sio ke fa kau ko e kai fe finemi ka kai tangata e anga ko e nau fili he ka pau te nau filia he ko pau ke nau filia ho valo nove ma ko to fa ia fe fine I Falealea te ia ta historia pe ia o to fa e fe fine I Falealea I fa ko ne e o ka ho mai whakaeke o mo wahenga kono o ki moua. Pea koe whehu nau o mai, koe uhi koe tahe tāri a au Netatua nei whai ki hele tio nusi lau ke pehe o ke whakaamange mai ki te whakafoki ai paremia. Pea mohona tuunga ki tuunga pe koe wholoa. Whafoki ke tuunga matua pe tonu ia pe ikai. Ki hene a whio. Koe whehu I koe ki ai, koe uhi o ku kau ho mo wahenga o moua I he wahenga foki nai fili mei ai paremia malolo. Pea koe nau ngaahi poupou weni nai fakahoko I he tau koe ne tolungo fulu o fakahoko ai e riliu whakapolitikare koe ni o ku iai koe paremia ai kakai. Mahino, iyo kake e hanga. Mahino pe ka o te toi whamatala mai whehui whamanamore setita. E ka whakau ate a whehui. O te kai ate whehui. Na ki pehe mai na agulea ke media o whikau ake pia mo iyo ko ia uhinga whehui atu kapau out of context ko ke ila wen ke awe au na agulea pehe ko tu ki le tio no sila. Iyo out of context e foi to o mai ko ia pa bene whamatala ki mo whamatala ki mui ka to o mai foi mea I loto ko o ko pehe ai o mai ha e toketa ke ego he ka tale ke me na ke lea ke ai go me ko pehe ko out of context ai foi ia ka tu pe Italia ia ka tu pe ke tu pe ia ko lao he taimini ko ostuku mai fili paremia fili kiloto fili paremia ko tam no foi lao mo lao he taimini ia okay no Siaosi. Koe whehoi whataloa peka te moa, koe kapau lewa e whiri moa ki Falealea, koe hae priority whika uraki taha, te mo whainga ke whakalaka e mo wahenga whiri.